ako hoćeš u prvu ligu. Zabole i za vas, zato se izborite, krvite i svih topova. Moraš igrati u najboljem timu. Imamo jednog poštenog sudiju, imamo jednog korumpiranog, imamo jednog Ronalda, imamo jednog Mesija, može i Aca bude Mesi, imamo skupljača lopti, onog nebitnog, imamo ovo što sedi na klupi, Matorog, imamo standardno dobrog defendera, onako beka jednog ili štopera. U borbi za titulu. Mi ovdje imamo samozvanog Ronalda kao što imamo i samozvanu divu. Sve je više duela. Ja sam diva, zato što sam ja, svetska zvezda koja se pojavljuje u svetskim medijima, a ti ne možeš da se pojaviš ni u šabačkom tržnom centru da eventualno otpevaš nešto ispred. Sve je manje strpljenja. Nemoj više nikada sebi da si dala pravo, ne, nisam završila, da se obratiš divi, a da je nisi pitala da li možeš da je persiraš ili pertu. Zvezde Granda, subota u 21. Na Prvoj.